Mnogi korisnici usluga sistema daljinskog grejanja su smatrali da će uštedeti ako se isključe sa sistema i pređu na grejanje strujom. Međutim, ispostavilo se da uštede nema, jer su gotovo sve lokalne samouprave donele odluku da čak i korisnici koji su se isključili sa sistema moraju i dalje da plaćaju 30% cene grejanja. Obrazloženje za takvu odluku je takozvana toplotna dobit koju negrejani stan ima od toplotnih cevi koje prolaze kroz njega i dobit od toplih zidova okolnih stanova koji se greju. Stanari nekoliko zgrada u bulevaru Despota Stefana u Velikoj Plani, koji nemaju ugovore sa gradskom toplanom, ne negiraju da određena dobit postoji, ali smatraju da dobit o kojoj govore lokalne vlasti nije ista za sve stanare. Mi ispoljavamo svoje nezadovoljstvo protiv odluke Skupštine opštine kojom je ona obavezala svakog da plaća te nadoknade u iznosu od 30%. Miloš i njegove komšije koji se greju u sopstvenoj režiji pitaju se po kom principu je izračunato da je dobit svih stanova baš 30%. Oni su mogli mjesto tih 30% da donesu odluku da ta nadoknada na ime tih toplotnih gubitaka bude i 40%, pa čak šta i 100%. Znači, ne postoji jedinstveni kriterijum po osnovu kojeg se može izvršiti niti merenje utrošene toplotne energije po korisniku, niti gubici te toplotne energije po stambenoj jedinici koja ima obavezu da plaća te nadoknade u iznosu od 30%. Miloš kaže da bi rado prihvatio da plaća račune za grejanje ako se veštačenjem utvrdi da je toplotna dobit u njegovom stanu od vertikala koje prolaze 30%. Međutim, on kaže da činjenica da cevi prolaze kroz njegov stan ne znači da on prima toplotu od drugih stanova. Ukoliko se moje komšije koji su priključeni na toplanu greju i njihova temperatura u sobi je 20 stepeni, a kod mene je 25, jer ja koristim druge toplotne izvore, ko ovde predstavlja emiter toplote? Da li ja, čija je temperatura sredine veća u odnosu na komšiluk ili komšije? Objašnjenje odluke po kojoj su građani koji nemaju ugovornu obavezu prema javnom komunalnom preduzeću Gradska toplana u obavezi da plaćaju ni manje ni više nego 30% zatražili smo od direktora tog preduzeća Jovice Radojkovića. 30% je iznos koji je utvrđen proračunima u skladu sa termoenergetskim standardima i normativno se primenjuje u toplanama širom Srbije. Primenjuje se na sve korisnike kojima su radijatori plombirani i sa kojima nije zaključen ugovor o isporuci toplotne energije. I dalje ostaje nepoznanica na osnovu kojih proračuna je utvrđeni procenat postignut, naročito ako uzmemo u obzir da su pojedine Miloševe komšije u sudskim sporovima sa gradskom toplanom uspjele da dokažu da je toplotna dobit u njihovim stanovima daleko manja od proračuna u skladu sa termoenergetskim standardima, kako tvrdi direktor Radojković. U presudi stoji 5,9%. To znači da meni nije 30%, nego 5,9%. Takvu presudu je doneo Opštinski sud u Velikoj Plani, potvrdio je Okružni sud i postala je izvršna. U tom periodu su dozvoljavali da može, na mojoj sistemu, ja sam u svom slučaju tražio veštačenje tehničke struke. Branko tvrdi da je u razgovoru sa komšijama saznao da njegova presuda nije jedina. Ima presuda na 12%, na 18%, 14%, 9% i tako da. Rezultat veštačenja Branko objašnjava na sledeći način. U mom slučaju su vertikale neispravne. To znači da i tih 30% energije, svi stanovi koji su na toj vertikali ne koriste u tom prostoru, odnosno transport energije. Međutim, i pored toga, Gradska toplana Branka i dalje utužuje za neplaćanje 30% utrošene toplotne energije. On tvrdi da mu je u sudskom sporu oduzeto i pravo na dalje pozivanje veštaka tehničke struke. Jasno je da svi stanovi nemaju istu toplotnu dobit. Stanovi na vrhu zgrade ili oni koji se nalaze iznad nekog prolaza sigurno dobijaju manje toplote od stanova koji su sa svih strana okruženi drugim grejanim stanovima. Lokalne samouprave su odlučile da naplaćuju 30% kako bi učinile prelazak na drugi oblik grejanja neisplativim i da bi obezbedile rentabilnost toplana u trenutku kada sve više građana želi da pređe na jeftinije grejanje električnom energijom.
Koliko god da ovakve odluke lokalnih vlasti deluju nepravedno, po mišljenju suda ipak su zakonite. Stanari iz Velike Plane su prošli sve sudske instance do Ustavnog suda koji je doneo odluku da lokalne samouprave mogu svojim aktom da propišu obavezu građanima da plaćaju određeni iznos za usluge daljinskog grejanja, čak i ako ga ne koriste. Jedini način da se izbegne obaveza plaćanja centralnog grejanja je da se čitava zgrada isključi, ali je to teško ostvarivo zbog nesloge stanara koja vlada u većini zgrada.